lasi Prabjin ben labangso MK Traders alaisen laben ke RK Traders abaso contract registration bangke council ben ing than fake nangji Pangkas Jen pua inut maroria munit ing than the bolon tenu tum sodak pen tum chisong bomji la pen ke labangso asai kar bianglo termas council ben pichun chetik ta ke nilitum kachisong magi ing kontelo TM tuliram rong hanga ke hai phan nile pachini gang tung la lo non der pik pia ko ta che plang pik lo tema stame non a por hu da son alang le tum tala homam tan a por hu le trading license la hu ta chong than thek the pul tang te nangli kar biang long a CM kang ni ku pisa li to lang ma long la rooftop angden nilitum karja prong pe nang tuma thingno lam keni nang ko thekela ko henlo kidam tang la sochi klo tarikh hini enut dak dipolong peri ki jor abangphu Pangkas Jen pua inut maroria munit alangli tarikh hini labangso chiklolong marsa chiklo tarikh hini additional director office along damsi tala cheponsi padak sai hembang inkirdam cheklo la solam thenilitum solangdo paper long sin tum long lo tapen social media bithebi thani tum long lo lasila soputha kwana hok mapu nitum mathasi nitum kachini dagi aphan nitum sai heman pele lo additional director office longa fada ke dam pen nilitum karjulong paper long klangate ahok lo pusi hadak sai ki claim tum nang thanlon lo haladak dam pen ke chingki thana mangel halo arpu ke chithi hadak arpu ke bat kapisunala sakuri arpu ke pesun ke bat ala lasi haladak Pangkas Jen pu abangphu aning ke hanga muni ta phansi arpu bangke aring bangke ke bat ji phansi alangli kachisik damlo sita haladak ki claim bari mutum bang ki kroy kre pena pot altum jobordasti dam pena mat alabang so sai hem bangki inkir dam check lo amar aphi atumi malom labang so director office lo akit helo aki hoilo rong pisang ho alangli social media thengo ise clarification ki pido je labang so office kang kir dam ke lake renovation of fancy kang kir shot pusi alangli peklang lo thang alam ki abi bisalangli pulo te bon tanil tum spot long ke dam pen ke klang dam bangke alam bangke thedung khang jang lo sai hem bangke inkerdam check lo baben ko ana hok map ko patini ji afan nil tum joint director office along dam tum pele dam do athe odak renovation kam claim mangi bolo dangte dak joint director office pen order pi nahi ada notice pi nahi non ke without notice without order thang order ave pin mensi thang notice ave pin mensi Pangkas Jen atum hadak dampen tala inkerdam cheklo lasi Pangkas Jen ambangphu laso ajakong konat pen lokelo halake ke thedunga question lo karbingo termas council afan athe medical department ke lake Pangkas Jen le ahem thu gali lake komane jungjua property gali lake karbianglo property lasi medical department aputha ajakong ke thenai ke Pangkas Jen halo pusi nilitum birta longlo te Pangkas Jen medical department ko pine sai ki claim bang phumala alangli council ko pine ke thedunga sai ki claim bang phumala kali alangli nut bepar ki claim bang phuchot nona bangke nilitum ka chini dam pen kahumri pen lam lun kelo teng pulong te Pangkas Jen alongsi sakuri ki pe jakong na dokoklo Pangkas Jen alongsi sakuri pen arpu ke pe suna jakong na dokoklo ka transfer jakong da alongsi dokoklo lasi medical department arat ki sai ki klang bang kutuman ke nong ke kapiri longsi do lasi nile tum alang dum ke ching kidam hut ka chijin so dulal tum phan alang dum pulo ni tum thang na jakong abe saratum ni tum se lam thi sibak ni yelo te ni tum puthak sin tumar action do ko be authority tum pu to authority ko malo medical yem ko malo laga surjurong phagali ma
te surjorong phara ki hai aphan em ki man gela pongkos jen haloma angtan ke bang ares aki che soloma alang phan em paman alang em ki man gela ke 6 dilo ja kong pen ha 6 dilo ke la ke pongkos jen se ka salama thedunga question lage aben karbiang termas council chief executive member cm tudor mong ha ki hai labang salam chini peme sita people opinion ring samri ke medical department yong sia langli kang hap chika chakong du polo langte karbiatung ame ke chara thai do langma cm phanda phongso lukrak lon ki council walang thimunak lo nur pongkos jen si alangli henong dun pekang tami hala lo hem jo no het ke bang ningkan photrok men ke bang bangbu dak puruk men ke do akar biatum pini an kicu ye phananta jakong abelang pini ile tum kichini da mateng bolo dangte medical department long kuti a contract kam do anke mk traders amen pensi pongkos jen si 80% atangka ke endel lo busin tum talang lo economy karbiang long la medical a economy bangka lang se handle rong lo nanke la se prabjin ben la bangso mk traders alaisen la benke rk traders abaso contract registration bangke council ben ingthan fake nangji ingthan the bolon tenil tum sodak pen tum chesong bomji la penke la bangso asai karbiang lo termas council ben pichun chetik ta ke nil tum kachi song bangke ington telo la pen alangli non lasona jong kelong ke la ke anugar prek le la alangli phan kipi kali la ke council ki ja tum se alangli phan la bangso chakong kipi Nasi council kija authority tum nangli tum mithang phan chima thara chetherak chat nang bola bangke la anjong sinang tum therak thek thelang polo tangte nangli tum ang hoilong kangiji aron avelu ang hoilong ang tum kangiji chakong masi avelu lasi alangli phan prabjin pen pongkos jena phan alangli trading license ing than pek nangji dak di porong supilong nirmol fancy bu sia dukan lo labangga hadak alang lia bana dukan dolang la do ana trading license alang li tuma puriala men pen alang li men pen mangke trading license mangke prabjin pen karbengo autonomous council pen ing khan pek nangji labangga la e lake mk traders la pen labangso rk traders labangso contract labangso registration bangke ing khan pek nangji lake kumane council van warning ki pibu takali ultimatum leki pibu takali lake chisong vekpo chunche tik tak lake dum arja po lake lapela bangso ka chisong lo karbiang long arad doan itum dak dhorom jibunang ne song jibuna bene party men enang lo lake karbi tuma ki sung lo lake department se ki sung lo po de karbi arat se ki sung lo mathadam tha di karbiang long East Karbiang Long, West Karbiang Long, Medical Department asaya kam anke pongkos jen sahem pu bolong te laki EM kiman ali dolang ma kumane CM kiman ali dolang mada lasi prabjin pen nilitum Karbiang Long termas council ka chuning ria teng nang tum cyclem der lobote ing samjin po jongsi la nilitum kaning ria teng pen nilitum nan tumana ke hanga teng pen jongsi alali fan trading license ing thanthe polo tangte labangso business labangso registration ba ingthan thei polongte nilitum ke chisong ba ington telo lasti Karbiang Long solang duara do ana phan nang chuning ri ninga klom nang chuning rela helo da komane political ali ke chu NG phan kali komane song ali ke chu NG phan kali labangke itumake sung binong lo potsi labangke tum chisong ra pelo nang arja pra pelo nang no nilidun lapu VP ke hai sida lam thei si paninge na non bangke zum birta long pemelo amu eta nilikani alam security asana thalo sakuri ki pi sakuri ke transfer sakuri ke mas ang hoi ke pang tu nangi mata non ke pongkos jeno sa jakong du kwak lo nangi lasi lake medical department atu kopia potsi alang li phala pona jakong ke pider lo ma polongte aka pre kalilo lake Karbiang Long termas council ki jake chari akit heke tinga tumsi alang li phan jakong pidelo lasi overall bangke lake no bangso government amu heta VP meta ningjelo BJP government atumke kichewan ke pangre government buka ka hok alam malake lasi prabjin ben alang lia registration of banke ing than pek nangji lalon tum ke hang banke lasi non nilidung dipuele secretary do sipsona se ki hai tamelam Siksidul termas council lo Siksidul along rilo ladake longle kinam longji ke aphilo bhuta joglong lo व्यापार विभाग के क्लेम जीतु हाला ट्रेड लाइसेंस बांके
Karbi la pen ilong so men vek na ji la pen jitu hala sakuri ke claim pen dang lok ta lang ledum ke da council pen ki piu na sakurian ke lang tum claim long lelu la sinon pini jasemet dak ki bang ina ko kalam the bang la pehlo je non la youth wings ni do PHLC youth wing central committee pen alang tum humri dam lo hadak pen kelong alam an ke non nang tum han than lo sita isi bang la hello jitu therak me melo itung Karbi Anglong Autonomous Council Medical Department lapuan jakong gabilo ma je inut Bihar pelone ke bang UP pelone ke bang bangsi Ladakh dipu ningkan kepkre phonang ke do bangsi medical department office dam ben talapon si inkir dam check bang e therak me khayang lo piri ka kumane Karbi yong si kumane inglong so di masa mane kuki rengma yong si kumane office long dam ben tala inkir dam check sanang bote ba hala kapre ka khai phani pudam ni lo non dak itu mithang arni bang khai phan ke claim pi organization do hala tum lai mane ke claim jok che pra office long tala inkir dam check de la tum han pini sonne jail bang alo pini council tum ban medical department officer staff tum la tum han case pi pen people lo jail bang ha ne ga deng hai nang po case pi hai nang po la sin ne ke chuni ri bang la hello council atum jong si non la pongkos jan tum han case pi pen jail bang thek the pote alang li tum ke la bang so medical department aphan ke chiode lo pongkos jan maji chiode lo la mane komol jenar deng sodai koklo kopi polo pote mohe to jong pongkos jenar deng sodai koklo kopi polo pulote sakuri ki pita la si ki pi pulote la pen contract ki pita la si ki contract ki pi la pen transfer la pen ke adak angto nisi anda la si ki claim pulote kopi lo de council tu moja kong dolang department tu kopi lo aja kong dolang ge lasi neli tum kapu kipu kang tung bang la hello la tum council tum la pongkos jan phan la bangso medical department si orde lo la pen surjo rong phari am ta mek chidi bun thiblo la aning hang aling si pongkos jan ki claim lo pote ko an ka thera kam yelang lage lasi non prabjin pen case pinang po medical department ben la pongkos jan pan case pinang po kali pote council tum case pisi la phan ke jail beng wek nang po kopi mat aron re pen si adak office long talapon pen kangkir dang po bangke la ke aron re thektik posi lang tum non prabjin pen jail beng nang po la hello di pukang tung bangke theklong lo Karbi atum na contractor do pik di la pen itum Karbi lo kapreking long son na contractor do pik businessman do pik sita pini pongkos jenason dak di put town long di put tao nang bong long mat la ana hem ke me nang tum thailong lo la pu camera pong song pitha di la pu ana hem ke me itung Karbi contractor tum chikim un ma Karbi ke claim ka ko bane inglong so Karbi tum la sona hem ke me chikim un ma businessman ni claim tu ningkan kep ningkan kep krip phobak la tum dak dola un ma la hello la si itum Karbi la pen inglong so phan ke tribal tum phan ke non labang so council ne politik salam ne pudam dilo seta labang so BJP non IE matum punon CA matum punon MP MLA punon bang akhe pham keche tum han ka pangreng a council si chepang de lo keche tum han ka pangreng a council si chepang de lo lasi non prabjin bela tum phan bang so dak akang sai bang pinang po council ben pi hai nang po ton nang libutha hala dak pen lo isi clarification ni chipi ba la pulo dak long office renovation ko pini do posi kangkir pu ante ko pisi alami klang lo ke chengka that mean la ke non aphi letum rat ka do ko ve tum ining thilo itum Karbi Anglong ar lo long non pini ani lo puan beha ke claim tum ahok pet bang along le phelang ave tum lo tum ke Karbi Anglong e beha be par ke claim phansel alang le tum bang lo stamen non apor bang ke jo itum council along department office si inkir dam check tala home dam tan wan ki claim hai da ke li tum ma thaun e pindu itum Karbi Anglong kusong deng sitoma lasi a hok alam ne lining jelo polotang te politics alam dun ke liji stamya hok alam po ning jinang ko ko pili tum e PHLC pe na bange ha 2019 pe na prang movement e claim pe na pen 2019 pe non answer tamen ning je verlo 6 schedule to the Constitution of India hala so teng paragraph 2 sub para 7 teng pen separate voter list ta semarnang ji la pen hala trading license tame itum la rule bang semarnang ji
halake nili udamtung 2023 aningkan non ke dobo medically em ke surjorong para ke hai loke di alang liga ninje la puendo re APHLC pen ko PC ke mangma karbia ke han me sen le klemi busita me alang lige la ke pachunche council ke ja BJP atum ke usi alang liga ninje lasi la so teng se non ke alang atum pachunche pugi puat he bang ke lalo hola ke che ke be tum aning hanga teng pen klem long le det na APHLC tum kache song mate ISU teng jong se klem pidun det tulotang te ke che ke be tum pen alang le tum kam klem long rapet pe det na po hala so kama tha pen se alang le tum la so lam the bang APHLC ke mang bang ke klem klep puning jive tame lage APHLC ke mang la pugali itum karbia khe phan a safety a phansi lai hui separate voter list la pen hola trading license la ke sema nang ji se non ke jo beha na ekla ma ke che ke betum pini ani bang ke itum office long pini bang medical long polo pen up bang ke agriculture long ta po pen up dik bang ke agriculture ta po la som si for exam mo ke education office an sita me tala nang home pipo kopia son penone sita me non la suang deng ana nang le rok bang ke litum ma thaun ipin no asi itum anu tin sita me kamatha par sik nang po itum karbiang long kuso situation se doma la pen la so situation long non la so porun hut karbiang long autonomous council CM tuliram rong hanga ke hai phan nile pachini gang tung la lo non der pik pia ko kache plang pik lo tema sitame non a por hudason alang letum tala homam tan a por hut le trading license la huta chong than thek the bulutang te nangli karbiang long CM kang ni ko pisa li to lang ma non nili tum anutin khai ka ching hona kar biara da tum ke anutin aningar long se tamel la siga matha lo lapuan ka cheplang hai ke klem hai amuni phan ke penap dik la pugali council long kang ni atum se tame alam the karju long pen inquiry padusi prabjin pen non pini within 24 hours ang bong mat se tame trading license se tame cancel det ngi la pen a contract a registration to ke la ke permanent list delete det nei la ke pawedat nei karbiang long arlo along a jurisdiction Karbing long autonomous council jurisdiction arlo bangke alang lifan kam si papa klem long le tani la ana ni tum jasemet pen karbing long autonomous council phan ki hang pon bangke non amat mane immediate remedy non amat ke klem nang ya son bangke la no la pen aka break ason bangke ni le tum aporoteng non ni prange bang isi ni tum than pachini pon tupo la no সংবাদ মাধ্যমৰ নিউজত এটা বাতৰি তাত প্ৰকাশ হৈছিলে তাত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এগৰাকী ব্যক্তি জেন ষ্ট'ৰ বুলি আমি গম পোৱা মতে তেখেত ইয়াত ৰংখেলানত এডিশ্যনেল চিফ মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ তাত কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই কি কাৰণত আমি গম পোৱা নাই তাত গৈ পেলাই তেখেত বন্ধ কৰি দিছে এই বিষয় লৈ পেলাই আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু কাউন্সিল আমাৰ CM ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ এই বিষয় লৈ পেলাই তেখেত অতি শীঘ্ৰে তদন্ত কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ তাৰপিছত যোন ইয়াত জড়িত হৈছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে তাৰপিছত তেওঁলোকক এগেইনষ্টত FIR দিব লাগে আৰু যোন ইয়াত আপোনাৰ কমল জেন তেখেত বহিৰাগত পংকজ জেন তেখেত এজন বহিৰাগত মানুহ আহি পেলাই ইয়াত কাৰ্বিংলঙত দপদপনি চলোৱা আমি গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি তাৰপিছত আমি নিমাত নাথাকোঁ সেই বিষয়টো লৈ পেলাই কাৰ্বিংলং অটোনমাছ কাউন্সিল অতি শীঘ্ৰে তেখেতৰ এগেইনষ্টত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি কাউন্সিল ফালৰ পৰা একো একশ্যন নলয় নিমাত থাকে তেনেহ'লে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আপোনালোকে কি বিচাৰে তেখেতক কি শাস্তি দিব চাওক লাগে তেখেত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে ব্যৱসায় কৰক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু তেখেত ইয়াত আহি পেলাই গুণ্ডা মাফিয়াৰ দৰে তাৰ কাম কৰি আছে এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি এই গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি তাৰপিছত আমি এইবোৰ লৈ পেলাই আমি নিমাত নাথাকোঁ সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আমাৰ ইয়াত CM ডাঙৰীয়া আছে তেখেত ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ চিফ সেইকাৰণে CM ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ দলৰ সংগঠন ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ এই বিষয়টো লৈ পেলাই তেখেত গুৰুত্ব দি পেলাই তেখেত একশ্যন ল'বলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আচলতে তেখেতে এনেধৰণৰ যিটো কৰিলে যোৱাকালি সেই ঘটনাটো আপোনালোকে ভাবে নেকি তেখেতৰ বেকিং কিবা এটা আছে নেকি বুলি গম নাপাওঁ থাকিব পাৰে কোনোবা
বাহুবল মানুহ থাকিব পাৰে, কোনোবা প্ৰভাৱশালী নেতা তেনেকুৱাও থাকিব পাৰে, কিন্তু থাকক নাথাকক বেলেগ কথা। কিন্তু এজন মানুহে জেনেৰেল পাব্লিক তাত গৈ পেলাই কেনেকুৱা অফিচ বন্ধ কৰিব পালে, এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তেখেত ক'ৰ পৰা ইমান সাহস পালে, তেখেত ক'ৰ পৰা ইমান পাৱাৰ পালে? যদি আমি জেনেৰেল পাব্লিকে কাউন্সিলত ক'ৰবাত গৈ পেলাই, কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই তেখেত বন্ধ কৰে, তেনেহ'লে কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰাতো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈতো। কি কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নিমাত হৈ আছে? যদি আমি প্ৰতিবাদ কৰোঁ, যদিবা আমি ঘেৰাও কৰোঁ, তেনেহ'লে আমাকতো কেছ দি দিয়ে। কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকক এগেইনষ্টত কেছ দিয়া নাই? যদি তেনেকুৱা এক্সাম্পল হৈ থাকে, তেনেহ'লে আগন্তুক দিনতো বেলেগ বেলেগ মানুহ তেনেকুৱা হৈ থাকিব। সেইকাৰণে এইটো গুণ্ডা মাফিয়া ইয়াত অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। আচ্ছা, পংকজ জৈন ক'লেতো আপুনি চবে গম পায় আৰু কি সি দোকান আছে, আপুনি তাৰ দোকানটো খাৰা হৈ আছে। তাৰপিছতে সি কনট্ৰেক্ট কৰে ইন দ্য মেডিকেলটো বহুত কনট্ৰেক্ট কৰে। তাৰপাছত মই কথাটো কৈ আছোঁ, তাতে কৈছে সি অন ডিউটি অফিচৰ কাৰণে এনেকুৱা বন্ধ কৰি দিছে। ইণ্ডা মানে সি চাকৰিও মানুহ নহয়, এতিয়া এইটো আৰু এতিয়া পংকজ জৈন বুলি নহয় আৰু কিছুদিন মাজতে মহেশ্বৰী নাম ওলাইছে, ইণ্ডা কিবা সি টিম্বাৰতে সি কাগজবিলাক ঠিক নাই, এনেকুৱা কম যেন বেলেগো আছে, কিন্তু মানে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতো কৰাপশ্যনটো আছে আৰু আপোনাৰবিলাক এতিয়া লোকেল মানুহ আৰু সংগঠন নহয়, সেইটো মানে ডাইৰেক্ট বস্তুবিলাক ডাইৰেক্ট ক'ব লাগে আৰু যিটো পংকজ জৈন এতিয়া আমি আহিছোঁ, দিনটো বিচাৰিছোঁ, মানুহটো পোৱা নাই, এতিয়া মানে ঘূৰি ফুৰি আছে আৰু আপোনাৰবিলাকে অলপ ষ্ট্ৰংলি চাওক, আমিতো হ'ল এটা দল সংগঠন মানুহ। আমাৰ তাত মানে কাৰোবাৰ নাম কৰ্তন কৰা, কাৰোবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বাতিল কৰা আমাৰ হাতত তেনেকুৱা অথৰিটি, পাৱাৰ এণ্ড অথৰিটি নাই। কিন্তু কাউন্সিলৰ তাত তেনেকুৱা অথৰিটি আছে। সেইকাৰণে কাউন্সিলে এই বিষয়ে লৈ পেলাই এটা গুৰুত্ব দিব লাগে তেওঁলোকে। চাওক, যদিহে তেওঁলোকক এৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত বেলেগ বেলেগত তেনেকুৱা গুণ্ডা মাফিয়া ওলাই থাকিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে যদি ব্যৱসায় কৰিবলৈ মন আছে, ভালদৰে কৰক, কিন্তু তেনেকুৱা গুণ্ডা মাফিয়াৰ দৰে কাম কৰাটো আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ, গ্ৰহণযোগ্য নহয়।